and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas di hadapan para pemimpin dunia terkait komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Palestina. Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Dewan Perdamaian atau BoP di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026, ia mengungkap kesiapan Indonesia mengirim ribuan prajurit ke Gaza. Prabowo menjelaskan rencana pengiriman 8.000 personel TNI merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam mendukung stabilitas dan misi kemanusiaan di wilayah konflik tersebut. Langkah itu disebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral Indonesia yang sejak lama konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Tidak hanya itu, Prabowo juga menegaskan bahwa jumlah pasukan yang dikirim bisa bertambah apabila situasi di lapangan membutuhkan dukungan lebih besar. Ia menyatakan Indonesia siap mengambil peran lebih luas demi mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut langsung disambut reaksi positif dari para kepala negara dan delegasi yang hadir. Suasana ruang konferensi berubah meriah dengan tepuk tangan yang menggema setelah pidato Prabowo berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan apresiasi atas komitmen Indonesia. President Trump, distinguished delegates, Indonesia, from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.